Yes, reka ntangire ngusuhuza cyane ari nako nk'ikaze nanone nshuti mukunzi wakadasoka ku makuru n'inkuru zihariye tudahwema kukugezaho uko bwije nuko bukeye wageze ku muyoboro mugari w'amakuru agezweho ndetse n'inkuru zihariye ziba bikomeje kuvugirwa hirya no hino kuri tariki ya 31 Gicurasi 2026. Reka twongere twerekeza amaso ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa turebera hamwe n'ubundi ku makuru mashya atugeraho ku ntambara iri guhuza impande zombi. Ku mirongo y'imbere ku rugamba ruhanganishije M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa, ibintu byahindutse kuko hari impinduka zabayeho muri uru rugamba ruhanganishije impande zombi. Uruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa nk'uko mubizi mu byumweru bibiri bishize rwarushijeho gukaza ibitero mu buryo bukomeye ku barwanyi b'umutwe wa M23, ibyese n'ubundi bitangira guteza impungenge ku basanzwe bashyigikiye uyu mutwe ndetse n'abandi babarizwa mu bice uyu mutwe wigaruriye. Uti ese FARDC uyu muvuduko iri kugaragaza aho ngaho M23 ntiyaba igiye gutsindwa? Kuko mu ntangiriro ubwo iyi mirwano yongeraga gusubukura M23 yari yamaze kwamburwa uduce tugera ku 10 ndetse za Rubaya naho byagaragaraga yuko M23 ishobora kuhamburwa, ariko mu buryo butunguranye M23 yabashije kugarukana imbaraga ndetse n'ubushobozi bwo gusubiza inyuma umwanzi. Kuri ngubu rero mu bikorwa byo gukomeza kumenya neza ko abagize ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa bagaba ibitero kuri AFC M23 mu kumenya neza yuko begejwe inyuma ndetse bamwe muri bo bakaba bakurwaho muri make ikigendanye no gukuraho buri muyobozi wese ubarizwa muri iri huriro. Icyo gikorwa kiracyakomeje. Kuri ngubu rero amakuru ngira ngo tugarukeho akubiye mu ngingo zigera kuri ebyiri. Ingingo ya mbere ahanini turi bugarukeho ni ingingo igendanye n'ibibayeho muri kano kanya kuri iki gicamunsi cyo kuri tariki ya 31, aho amakuru yihariye avuga ko William Yokotumba yaba yahitanywe n'ibisigazwa by'ibisasu byatewe na drone mu misozi ya Uvira. Ibyo bisigazwa n'ubundi by'ibisasu ni fragment, ndakeka mwese muzizi. Fragment n'ubundi zamukomerekeje mu buryo bukomeye zimwinjira mu mubiri, ahita yihutishwa ajyanwa kwa muganga kuvurirwa i Bujumbura kuko niho hari hatekanye yahabwa ubwo buvuzi. Abaganga n'ubundi bahise batangira operation zo kumwitaho, ariko ngo ntibyigeze bigenda neza. Mu by'ukuri aya makuru akomeje guteza impaka. Ese ukuri ni ukuhe? FARDC ibivugaho iki? N'ibindi bitandukanye kuri aya makuru ndagira ngo tubigarukeho. Si yo nkuru gusa ariko ngira ngo tugarukeho, ahubwo turagaruka no ku yindi ngingo igendanye n'urupfu rwa General Mutayomba. Uyu General Mutayomba numwe n'ubundi mu bingenzi cyane muri FDLR. Niwe musirikare mu by'ukuri Kisekedi yafataga nk'umwizerwa mu ishusho y'ubuyobozi bw'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa. General Mutayomba yari uw'ingenzi cyane kuko yarazi kuyobora urugamba, kandi nanone M23 yari maze igihe kinini imuhiga ishaka kumufata, ariko ibintu byarananiranye neza kumufata byaranze. Ariko kuri ngubu urupfu rwe rwamaze kwemezwa. Ibi rero bibayeho n'ubundi muri iyi minsi mu gihe imirwano yari ikomeje guhindura isura, ikomeje n'ubundi guhuza impande zombi amanywa nijoro. Menya neza rero niba warakoze kuri subscribe hano kuri Opinion Panel kugira ngo inkuru n'amakuru yihariye byose bijye bikugeraho kugiye mu buryo bukoroheye cyane. Nkuko rero nabikubwiye, reka duhere n'ubundi kuri aya makuru yihariye cyane y'uburyo ki William Yokotumba kuri ngubu atakiri muri iyi si y'abazima. Ese ubundi byagenze gute? Byatangiye gute? Reka iyi nkuru tuyinjiremo. Nubundi amakuru atugeraho avuga ko William Yokotumba yakomerekejwe n'ibisigazwa by'ibisasu byatewe na drone mu misozi miremire ya Uvira. Amakuru yatangajwe avuga ko nyuma y'iyo manuka yahise yimurirwa byihutirwa i Bujumbura kugira ngo ahabwe ubuvuzi bwihuse, ariko amakuru akomeza avuga ko yapfiriye n'ubundi mu biganza by'abaganga mu gihe nta n'isaha imwe yari ishize agejejwe muri bimwe mu
bitaro biherereye i Bujumbura kugira ngo ahabwe ubuvuzi bwihariye bwamufasha kongera kuba ariho neza. Icyemeza ko General Yokotumba atakiri muzima nuko fragment uburyo ki zamukomerekejemo mu by'ukuri birakomeye cyane, zamutobaguye umubiri wose mu maso n'ahandi hatandukanye no mu mutwe, kuko ubwo iyi drone yarasaga aho yaraherereye hariya mu misozi ya Uvira, igihari nuko atari yiteguye, muri make ntabwo yarari ku rugamba, ntabwo yarari ku mirongo y'urugamba, na helmet yari yambaye nta kimurinda amasasu yari yambaye mu gatuza ke, ndavuga bulletproof nayo yari yambaye. Mu by'ukuri ni igikorwa cyabayeho mu buryo butunguranye, zari bimeze nkaho ari inkuba imukubise. Ahangaha rero mu misozi n'ubundi ya Uvira, mu misozi ya Uvira, ubwo iyi drone n'ubundi yarasaga, yarashe neza aho yaraherereye, niwe yarigamije, ntabwo ari igikorwa cyabayeho ngo nk'impanuka, ntabwo birasha, ahubwo iyi drone yaturutse ku ruhande rw'abarwanyi b'umutwe wa M23 igenda n'ubundi irasa mu birindiro by'umwanzi. Hari bamwe bari bakomeje kugera bavuga ngo drone ngo yayobye, ngo byagenze gutya na gutya. Ukuri guhari nuko iyi drone itayobye, ahubwo cyari igitero AFC M23 ubwayo yagabye, cyari kigambiriye n'ubundi uyu muyobozi ku rugamba wo mu ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Si wenyine rero iyi drone yakomerekeje, ndetse bamwe na bamwe ikaba yanamutwaye ubuzima, ahubwo iyi drone yanatwaye ubuzima bamwe n'ubundi mu basirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Muraza kutwihanganira, ntabwo twigeze tumenya byinshi birambuye kuri abo basirikare bashobora kuba bapfiriye n'ubundi muri iki gitero cyakozwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Icyitwa igikoresho M23 yagifite, ikigendanye n'uburyo igabamo ibitero ku mwanzi byarahindutse. M23 ntabwo ikigaba ibitero ikoresheje uburyo bwo mu kirere, uburyo bwo ku butaka gusa, ahubwo no mu kirere irahagira. Kandi nanone bamwe bavuga bati M23 niragira ubushobozi bwo kugaba ibitero ikoresheje drone. Icyo nabamenyesha nuko n'ubundi mwibesha cyane, kuko igihe yafataga Goma, igihe yafataga Uvira, aho hose habarizwaga ibirindiro by'umwanzi. Ibyo birindiro by'umwanzi hari harimo icyitwa drone, hari harimo indege za Sukhoi 25, murabizi neza, zafatiwe ku kibuga cy'indege cya Goma. AFC M23 yabyeretse n'itangazamakuru. Rero ikigendanye no kuba AFC M23 nayo igaba ibitero byo mu kirere, uko ni ukuri irabigaba, ibitero byo mu kirere irabigaba, kandi ibice yigaruriye bibarizwamo umutungo, ibiyifasha guhindura ubwoko bw'intwaro bakoresha. Rero ndizera wenda kuri iyo ngingo mubashije kunyurwa. Rero icyo FARDC cyangwa se uruhande rwa leta ya Kinshasa ruvuga ko aya makuru mu by'ukuri biratangaje cyane. Uruhande rwa leta ya Kinshasa ruhakana aya makuru rwivuye inyuma, ruvuga ko General Yokotumba ngatigeze araswa, ngo kandi ko atigeze yitaba Imana, ko akiri muzima, ngo kandi ko yiteguye gukomeza urugamba rwo kurwanya abarwanyi b'umutwe wa M23. Ariko ibingibi mu by'ukuri nubwo babitangaje, nta kimenyetso bigeze berekana cyerekana ko General Yokotumba yaba ari muzima. Nigeze atumiza conference ngo aze n'ubundi abyitangarize ku giti cye, ariko n'ubundi bimwe mu bitangazamakuru bikorera mu kwaha kwa leta ya Kinshasa byo bivuga ko General Yokotumba atakiri ari muzima. Muri make bahakana iby'aya makuru. Rero reka twerekeze amaso no kuri iyi nkuru ivuga ko General Mutayomba wa FDLR yarasiwe mu mirwano yabahuje na AFC M23. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyaruguru aravuga ko General Mutayomba, umwe mu bayobozi bakuru b'inyeshyamba za FDLR, yarasiwe mu mirwano ikaze yabahuje n'abarwanyi ba AFC M23 mu gace ka Ngururu gaherereye muri grupoma ya Nyamaboko, ya mbere muri territoire ya Masisi. Amakuru dukesha ibitangazamakuru bitandukanye
avuga ko General Mutayomba yarashwe amasasu abiri yose hejuru y'ibere mu mirwano yabahuje na AFC M23 mu gace ka Ngororero. Ni imirwano itari yoroshye yarasiwemo kandi n'umuvugizi wa Wazalendo ndetse harashwe benshi abandi barafatwa. Ku munsi w'ejo saa 12 n'igice nibwo Mutayomba yagejejwe mu bitaro Ibeni. Aya makuru yemejwe na Vice Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Willy Manzi mu butumwa burebure n'ubundi bugaruka ku bigwi bibi cyane bya General Mutayomba. Isi ni ahantu heza itamufite. Uwiyise General Mutayomba ntabwo yari umusirikare mukuru wabigize umwuga. Yavuye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ajya kwita umujenerali maze aba umuyobozi wa FDLR. Kisekedi ubwe yahuye nawe ndetse n'umugore we akurwa mu bwihisho i Bujumbura ajyanwe Kinshasa. Ibi ni bimwe mu butumwa n'ubundi burebure bwa Willy Manzi. Yakomeje avuga ko nubwo hari imibabaro myinshi yateje yabihembewe kandi akarindwa. Ati umurage wa Mutayomba numwe wo gusenya. Yishe abasivile, asahura abaturage, yica amatungo y'abaturage ba Masisi, ingo n'imidugudu abihindura umuyonga. Akomeza agira ati vuba aha imidugudu ya Kinigi yatwitswe arebera bituma imiryango ihunga kandi yasegeshwe. Uyu munsi ubwo Kisekedi yari mu nzira yo kwitabira ubwo Kisekedi yari mu nzira yo kwitabira umukino w'umupira w'amaguru mu gihe ibibazo bikomeje kwibasira igihugu. Iherezo rya Mutayomba riributsa ingaruka zizagera kuri benshi bemera gukoreshwa nk'ibikoresho bya gahunda za politike. Guverineri wungirije wa Kivu y'Amajyaruguru yagiye kure aca umugani mu Kinyarwanda ati hariho umugani wa Kinyarwanda uvuga ngo wisunga imbwa ugakubitwana nayo. Niba ushyigikiye imbwa bishobora rwose kurangira ukubitanywe nayo. Nicyo bishatse gusobanura. Yavuze ko rwose uwifatanya n'abantu babi cyangwa se bagashyigikira ikintu cyangiza akenshi birangira ibyabo birangiye kimwe. So rero igihari nuko n'ubundi General Mutayomba atakiri muri iyi si y'abazima kuko nta makuru n'ubundi yemejwe n'impande zombi, kuko uyu mugabo n'ubundi mu by'ukuri yishe benshi, yabangamiye benshi. Rero urupfu rwe rwabaye intsinzi ndetse n'ibyishimo ku bashyigikiye uyu mutwe wa AFC M23 ndetse n'abayobozi b'uyu mutwe wa AFC M23 bishimiye urupfu rwe. Rero nuko mubizi FARDC cyangwa se abo ku ruhande rwa leta yo Kinshasa ntibashobora kwemera n'ubundi by'aya makuru. Ku giti cyabo rwose bavuga ko ibi ari ibihuha, ariko si ubwa mbere n'ubundi bavuze ko amakuru nk'aya ari ibihuha. Ni benshi n'ubundi bagiye bitaba Imana babarizwa ku ruhande rwa FARDC bakabihakana bakabiterera iyo bavuga ko rwose ari ibihuha cyangwa se ari propaganda, ariko igihe kikaba kibaye kinini cyane nta n'umwe n'ubundi muri abo ngabo byatangajwe ko wapfuye wongeye kugaragara ku rugamba cyangwa se mu ruhame. Ndagushimiye cyane komeza ubana natwe no mu zindi nkuru zitandukanye. Aya niyo makuru n'ubundi y'ingenzi nifuza kukugezaho. Dusubire.